Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Svi se verovatno sećate čuvenog lansiranja GTA trilogije i toga koliko smo svi bili razočarani kada smo vidjeli kako je to izgledalo. Zato sam ja odlučio da danas uzem stvari u svoje ruke i sam remasterujem GTA San Andreas koristeći modove. S obzirom da ovakvi videi zahtevaju mnogo truda i vremena, zamolio bih vas da bacite like i pretplatite se ukoliko ste novi na kanalu. Sada, pre nego što počnemo, moja ideja o dobrom remasteru jeste da igrica sačuva svoj identitet i originalni osjećaj prilikom igranja. Također pridržavat ćemo se toga da se radnje igre odvije u 1992. godini, što znači da nećemo ubacivati neke stvari novije od 92. godine u igricu. Link za preuzimanje svih modova nalazi se u arhivi dole u opisu videa i svi modovi su vam poređani redom kako sam ih ja instalirao, tako da to bi bilo to što se tiče uvodu u ovaj video, a mi pređemo na modovanje. Pre nego što počnemo modovanje, bitno je napomenuti da moramo imati sveže instaliran GTA San Andreas, verziju 1.0 obavezno, zato što modovi rade na verziji 1.0 i također moramo imati copy-pastovan taj folder u koji smo instalirali GTA negdje sa strane, čisto radi backupa ukoliko se slučajno desi da zabrljamo GTA modovima, da možemo iz tog backupa da vratimo fajlove koje smo zabrljali, tako da to je jako bitno. Bilo kada modujete GTA morate imati jedan backup folder. Kada ste to sve uradili, prvi mod koji instaliramo jeste Cleo. Cleo je jednostavno osnova bez koje nećemo moći danas dobacujemo bilo kakve modove niti bilo šta. Kada smo ubacili Cleo, prvi mod koji instaliramo jeste DirectX 2.0 mod, koji remasteruje i poboljšava grafiku naše GTA tako što dodaje naprednije shadere, senke, efekte i još mnogo toga. Ja sam instalirao medium verziju, ovu koju vidite na ekranu, i fino radi na mojoj konfiguraciji. Nisam hteo high da instaliram jer nisam hteo da rizikujem da mi koči video i tako dalje dok snimam, ali svakako ovaj mod možete da podešavate u igri tako što ćete pritisnuti Shift i Enter. Tako da to je to što se tiče prvog moda, prelazimo na sljedeći. Sljedeći mod koji instaliramo je mod za HD teksture, odnosno San Andreas Retexture 2.3 mod koji teksture ove igrice totalno promeni i ulepša. Ovaj mod sam po sebi podiže rezoluciju svih tekstura i čini ih mnogo lepšim i detaljnijim nego ranije. Ovaj mod također menja i neke teksture NPC-a kao i celokupne mape i minimape, što znači da sad kad uđete u mapu ona će izgledati mnogo detaljnije. Jedina mana je to što kada instalirate ovaj mod, svi loading screenovi vam se menjaju u reklamiranje samog moda, ali to ćemo promijeniti vremenom kada ubacimo mod za HD loading screenove. Odmah nakon moda za teksture dolazi mod koji u ovoj igri bukvalno daje mnogo bolji osjećaj. U pitanju je Project Props mod koji u GTA unosi brdo propova razbacanih oko trotoara u prolazima i pored ulica. Samo pogledajte razliku u izgledu ulica pre i posle dodavanja ovog moda. Također, svuda po mapi možete pronaći klupe za vežbanje, odnosno bench, stunt rampe i još mnogo toga. Ovaj mod na perfektan način ispunjava prazninu GTA koja je tu bila jednostavno radi optimizacije, jer setimo se, igra je izašla pre 20 godina. Sljedeći mod koji također popunjava praznine i ulepšava vegetaciju jeste mod Project Oblivion, koji ulepšava teksture drveća, žbunja i ostale vegetacije, a također dodaje razne detalje u vidu trave i žbunova svuda po mapi. Znači gdje god ste imali onu ravnu zelenu površinu ranije, sad ćete imati neku travu, neke žbuniće, nešto što jednostavno neće umetati vaše igranje, ali će doći kao dobar detalj. Naredni mod jeste mod vezan za HD teksture i ikonica za oružje. Kao što možete primijetiti u gornjem desnom uglu, ikonice sada izgledaju mnogo čistije i oštrije. Za ovaj mod bit će vam potreban mod loader koji svakako dolazi u istoj arhivi kao i ovaj mod. Nakon ovog moda instaliramo mod za HD loading screenove kao i HD kursor. Ovo je mod koji bukvalno menja svaki loading screen, znači svaki loading screen koji je bio pokvaren malo pre zbog onog moda za HD teksture je sada promenjen i sada imamo stare loading screenove, ali u HD-u koji mnogo dobro izgledaju. Sljedeći modovi na listi su modovi koje ste verovatno do sad instalirali. U pitanju je mod za prvo lice, odnosno first person mod, koji ste sigurno svi bar jednom instalirali u posljednjih 5 ili 6 godina. I također drive-by mod koji omogućava pucati iz vozila identično kao u GTA 5. Jedina razlika je ta što ne možete koristiti bilo koje oružje, već samo one određene puške kao i u klasičnoj igri, znači Tec-9, Uzi i tako dalje. Naredna dva moda poboljšavaju neke stvari koje verovatno do sada niste primijetili.
Prvi mod popravlja osvjetljenje određenih građevina noću, a drugi ubacuje nove vrste ptica u GTA. Prvi mod za ispravljanje osvjetljenja objekata noću je veoma značajan za remaster zato što bi shaderi i razne druge novine dodatno isticali probleme osvjetljenja tih objekata, tako da ovaj mod bukvalno ispravlja neke bugove u GTA koji su ostali još od 2004. godine. Još jedan mod koji doprinosi igračevom iskustvu jeste Bullet Holes mod koji dodaje različite rupe od metka u zavisnosti od površine koju gađate. Glavna korist ovog moda je to što možete preciznije da znate gdje je otišao vaš prošli metak i povećate vašu preciznost pri pucanju, a uzgred dođe kao dobar detalj. Sljedeći mod na listi je GPS Redux mod koji nam omogućava da dodamo takozvane GPS linije na mapi koje vode do waypointa ili nekog objektiva misije. Najveća prednost ovog moda je to što je totalno podesiv, znači možete podesiti u njemu bilo šta. Možete podesiti da li želite linije da prate objektive ili samo waypointe, da li želite linije budu statične, da li želite da vam se pokaže udaljenost, da li želite da vam se pokazuje na biciklu, brodu, znači totalno je modularno i možete podesiti ovaj mod kako god želite. A sada bacimo se na modovanje vozila, verovatno najduži proces koji mi je oduzeo 4 sata na preuzimanju, instaliranju i testiranju modova za svako vozilo koje sam izmenio. Počevši od aviona i helikoptera preko automobila do motora, potrudio sam se promenim što veći broj vozila u GTA, ali tako da sva vozila budu starija od 92. godine i da se uklapaju u igru, znači ne prave ogromnu razliku u izgledu naspram vozila koje su već bila u igri. Sva vozila za koje nisam mogao da nađem zamenu su ostala nepromenjena, bilo je nekih vozila koje jednostavno nisam htio da menjam jer već svakako lijepo izgledaju i nemaju toliko zastarele teksture da bih morao da menjam njihov model. Uz custom izglede vozila dodao sam i nove modele za puške, međutim nevezano za te modele teksture pušaka se iz nekog razloga ne prikazuju, to je zato što mod koji sam pokušao da ubacim pre ovog nije radio kako treba i nisam iz backupa izvukao nazad fajlove, tako da ovo se vama neće desiti. To se jednostavno meni desilo jer sam bio previše lenj da ponovo instaliram pola modova iz početka. Sljedeći mod je vrlo interesantan, a vezan je za ponašanje karaktera. U pitanju je Ragdoll mod koji daje realistične pokrete karakterima kada iskoče iz auta ili jednostavno padaju. Ovaj mod mi se jako svideo i naravno kao i svaki drugi GTA igrač morao sam da se popnem na Maze Bank zgradu i testiram kako bi CJ izgledao kada pada bez padobrana sa nje. Sljedeći VFX mod koji sam ubacio daje nam drugačiji muzzle flash, lens flare, kapljice na ekranu i još mnogo toga. Također dodao sam i mod koji poboljšava bullet tracere kako bi bolje vidjeli gdje naši metci idu. Naredni mod također doprinosi objektima na mapi, u pitanju je Train Cross Fix mod koji dodaje rampe na pružnim prelazima na mjestima gdje ih ranije nije bilo. Znači uglavnom povećava realizam našeg GTA tako što dodaje rampe na mnogim pružnim prelazima gdje ranije rampi nije bilo. Uz ovaj mod dodajemo još 3 moda koji su More Objects, Enhanced Jungle Missionary Hills i Enhanced Jungle Bayside. Ova 3 moda dodaju nove objekte i vegetaciju na različitim delovima mape koristeći već postojeće modele kako se ne bi promijenio sam osjećaj igranja, ali bi se mapa dosta ulepšala. Posljednji mod na listi je mod za 4K fontove koji je bukvalno mnogo prolepšao interfejs igre. Samo pogledajte tekstove po ekranu kako su izgledali ranije i kako sada izgledaju i razlika je bukvalno neverovatna. Tako da to bi bilo to što se tiče modovanja igre. Komentarišite kako vam se čini remasterovani GTA naspram običnog i obavezno naglasite da li bi igrali ovako remasterovan GTA San Andreas. Da ne dužim više, pređimo na poređenje između običnog i remasterovanog GTA, a vi uživajte u videu.
You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How'd it get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste bacite like, ostavite subscribe i podijelite ovaj video sa prijateljima, a mi se čujemo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!